Wow. Woi, minta apa ini objek wisata Sange? Oh, Sange itu adalah tempat pariwisata yang banyak kerannya ya kayak Guys, saya kera ini yang gorila, King Kong nih. Oke, masuk. Ayo, masuk. Ini pariwisata alam ya. Ya. So let's ask about tickets first, yeah? Hello, how are you today? Fine, and you? I'm fine, thank you. So we want to see the what is the monkey forest? You can buy entrance ticket here. Oh, we can get the ticket. How much is a ticket to go see the forest? 30,000 for one person. How can it be 30,000 for a ticket? It's just a forest. I mean, come on. Like, I don't have that kind of money. I'm not made of money. Like, what's going on? Tuh, masa sih ngidang? Beli tiket 30.000 per orang, beli tiket pesawat ngidang, beli tiket hotel ngidang, masa beli tiket 30.000 anggo objek wisata sih ngidang? Aduh, kengken sih, Nih. Ya, Bro, yang Bu, ini mungkin saya salah paham. Ini pariwisata alam di sini dan di Bali itu hidup dari pariwisata. Amprot yang salah paham yang napi asal itu yang mau belajar. Nggih. Nggih, sukses banget, Bung. Sukses mau Ali. Yang jadi beli 2 tiket nggih masuk ke Monkey Forest. Nggih, sukses banget. Nggih, benar. Semua banget, Bu. Nggih. Bayarnya belum. Nggih. Lupa. Merek TV, sap. Oh. Nggih. 60.000 2 orang. Semua. Nggih. Itu dagang kacang, Dik. Oh, dagang kacang Sange. Kenal nih. Oh. Ayo kita beli kacang. Halo. Hello, sir. You buy peanut with the monkey? Yeah. With the monkey. We get the This one peanuts. 10,000. For 2, 20. For 3, 30,000. Oh my God! It's Oh, yeah. why is it so expensive? It's No, pretty cheap. Sange Pretty peanuts. cheap. Why is it so pretty cheap. expensive? Oh my God! No, pretty cheap. Okay, yeah. Yeah. I'll ask my friend first. Yeah. Okay. Okay. Yeah. Yang kacang nih. Gini boleh kan sih ngidang kan mal banget. Adik itu sama orang asing ini. Tuh, aku nak mal banget. Mbak. Iya. Ini bakpis nih. Ini pis. Om Swastiastu, Bu. Swastiastu, Adek. Ya. Sudah sih kini, Bu? 5.000. Oh, 5.000? 5.000 nomor 3 kan, Bu? Sudah nih, Bu? 15. Ya, terima kasih. Ini 15.000 mantel lu. Lu melas tali ini tuh nih yang orang ini tunda seluruh tali ini adik itu ini Kan yang orang asing ya, kan 30.000. yang bule ini sama-sama kacang ini adik itu. Gini ya. Di Bali itu pariwisata gitu loh. Mereka hidup ya karena pariwisata. Wajar dia memberikan harga segini karena mereka hidup itu ya karena pariwisata seperti itu. Ya kamu harus ngerti gitu loh. Wajar saja mereka memberikan harga segitu. Oh, berarti ini harganya bukan mahal. Iya. Kalau saya bayar 30.000 itu bukan mahal karena apa ini? Karena dia kerja di industri pariwisata dan penghasilannya adalah dari orang asing belanja di Bali. Kalau orang Bali belanja di sini berarti ya dia dapat harga lokal karena ini orang Bali. Iya, orang Bali. Kamu udah ngerti? Iya, ngerti sekarang. Ampurot yang Bu, ampurot. Sukses semua. Sama, Bu. Ayo, mari kita. Duh, Bita seduk sajan pasange. Apa ngajang apa dia lah se? Tuh kacang aja kan sama-sama bojok. You kingkong. Oh, kengkong. Sama-sama bojong. Ayo magibong. Ayo. Ayo, mari kita magibong. Ini for you. Yeah, for you one. For you. For me, sih. Ya.
Wah, Wih, ini kacang sange. Mantap. Ya, Mukibung. For you. Yeah. For you say. For you sick, for me sick. Can I have one? What? No, thank you. No? Jangan dipegang. Yeah, one for you, one for me. Yeah. One for you, one for me. Yeah. Wih, yang dari Bojong, mula Jan hidup di Bali. Mantap. Ya, wih, Jan, mantap jiwa.